Kaseng Neutra Youth Council HYC Motion Road Circle haka khatlai tarik naitung kalalet banya kendu eu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills uba Garrett Ellison and Dykes man pensngau halor ka jing e kibabun haka dong ka thai namar ka jing bamdon jong SDU bapura bat kumju kitna tre kam pher ki bade bandon Usamla Losbing Wellingkoi President HYC Motion Road Circle habakran chakilat pathai khubor Ulaong bana du balayo eka civil subdivision mentala kumbahan rius nam tam hendrai empat don satya ya USDO bapura bar udang day tang uba shu in charge. Shu ulaong ru ba kajengya kendu jaka seng bar UDC kalong ban kentu ya UDC bon shem kialam nakabanta ban penbiang ya gijing dan kam hapo ketika subdivision kata ban yo no ya USDO bapura ba de kiwe de gijing dan kam. Nakalian juga seng kala dawaru nak sorkar jela kam tam ekonomi khamat kathan bakin shimkhia lam halor kite gijing e khnang baka civil subdivision motion road kan don no ya baro kitnat sorkar ki badai bandon pan pensuk yu pai ba kathan especially motion circle mentak si wana kendu ya I deputy commissioner yang kawat sel hakade bat ka jinglong jingman jong ka motion road civil subdivision Kemang itip ka masyarakat civil subdivision lakan jok mentah hakim senam. Mereka kemang ini kalong ba sibun ki senat rekam ke sak serak nadu wan pli ke civil subdivision. Kabah khmat kembang ngilap kalong haduk mentah warna kalian jong SDO yang kemudian road empat don ubat tikna dari chu inchat da kiba chu inchat untuk keba semjing kalong tentang keba sibenai keba ngim Sibenai bila banwan so ukis tang hakasisni. Mat kubun nak kalian kipai ba jong kanu sunong yang kamu sundu di Brokaway. Yang dia lat punya kendu ya enchat mentah namar ba. Kumangis kutu aba usun chat kunta udon hapdan sibun kijing don kam. Tena kalian jungi ni subha banwan kepat hakni nak ya klik jong ke distrik ba subha ban thungno do bapura hangti hapok mo chunrut kenang ba ki Baik ba akibat kami ukin yok kelat banyak kenduk. Nangta bubun kisna trikam hapu musnut adu entah kimpat don. Hak bubun kiliang nadu collection mission run nangta ke supply. Ti ya kini benta bat sibun kijing income banyak kenduk bat insai haban budin. Ya borok kisna trikam dan ba kide bendon no. Tiba haban don hapu jong civil subdivision ba kin sabah haban wan kin don no. Bat habang ekran ni ibaro ka ngisutu sai ka menengkong ka bangi kenduk jing kalong kumbangi haduk menta ka mau sundur civil subdivision kampat don ya ke building ke biang habang ekran bat kene benta naliang nakliang deputy commissioner la pentip hangi keseng ba namar ba ya kene ke building la persang ban plan hagudai bat estimate ya kene nrengi ba estimate kedai nadu senam arjarsan Kumtang isnutu kejingyat jong kapor kene estimate arjasan kami hapsu bar kapor kemunta. Te kumta ya kene habri estimate biang saisin. Te nakling jungi kerpat ya kapor bedai kemi ha bedai bar ke building makin subha ban penkloy ha bedai ban pre estimate ya kene building kenang ba kejingnon kamoro kene sekmat. Bat ngi kenturu ya kusukar kementah MD itu makin subha kumba kliwan pli kin subha ban thung ya borok snap jingdon kam ke bedai bar motion road civil subdivision Hi Brokaway. Bat ya kene benta nak liang jugi keseng ni budin haborok kisun trikam ki badai bandon hapo jong kemusun rut nang ba kajinun kam jong kedong kathan kan ini yok penun kam kumba kliwan thung ke bah khmat ke bangi kham son hakne por kalong oj ibu sibun ki mat jindawa khmat bisi hindri ke bah kham khmat ke bang sudun kam ke bah kham kerki kalong maningkong kedai collection commission brand nang ta ke ba an kedai leng ba jong supply ba kini ki benta ke ba inong song ke kenduk kha hak kejingdon kam tuki hak ayat ke yang kejing injungi kum kibreu kata kedai benta ke bakam kongsan nak liang jungi kaseng ke ba ni kam kerpat bakin subha ban lek kam kloi